фольклорист, этнограф Андрей Андреев Сабын быйыл төрәбидә 125 сылында олла. Кин библиотека ағачыны кытта үлелер отдел үйеләғы өтө көрөнден бу датаға анан выставка теридибит. Андрей Андреев Сабын аналлах мен выставкабын ырытан көрдүрүyorum. Именно бу Андрей Андреевичке анаммыт биһи фонда бу iki киниге бар. Оны эттехпине бу Саха народный врачита Семен Тумат Краевед, этнограф, фольклорист Андрей Андреев Сабын ден кинигете болар. Бу киниге чурапчига саңаллах редакционный издательский холбоокка кетехинча сүйін 16 хыллака такбута. Бу киниге булланыттан элбэх түймәктәртен салалаттан турар. Андрей Андреев Сабын оғы сахын әйгеті ден, екіз түймәк Андрей Андреев Сабын общественный үлетін сағалануыта, артық арылыыта, Сабын олығын тихек сыллары бәхарылақ сығыры ден бар, онына туақ керен бербіде, ойыныскай тихек жағала, онына ұйылы тұтағанылы бұд литература. Бұл кенес Андрей Семен Тумат бұлланы хамай бұл қас бейді түймәк кәнеттен кенем туғанылы бұд литературатын ұйбыта хүрдәғын туғанылы бұд, сүрдәң шөйбайтып оңылы бұд кереге бит. Саха төрүт өйін санатын жинчиячу чонай Андрей Андреев Сабын ден киниге бу монография булланы Жекускайга кетинче 16 хыллаакка таккыбыта бу кинигени булланы Мария Егоровна Филиппова, Валентина Юрьевна Попова, редакционный коллегияга Юрий Семенович Толстовуков, Сарглана Васильевна Максимова, Национальная библиотека директора, Надежда Александровна Ханды, Национальная библиотека библиографа, он объявил еще и Аллах Тодору Хоус, иниктах, биобиблиографическая иниктах. Он был кенигеттен биги Андрей Андреевич тухунан кени үлелерин, кени тухунан кантан булак литература бутын булар бутар сүрдәк тухалак болар. Онуттан бу Андрей Хавын бете Сунтар районугар бете Ефимов ден кийин кепсене бу катын журналга кетинче 14 сыллакка таккыбыта. Онуттан бу ологун древатын көрдүрөр Захаров Батурской улус ахаларын төрүт устара ден документаны очертакыбыта. Анна булланы чүрөпче бу Батурской улус туактарынан электеринен бу туактара древа көстөр. Маны биге Андрей Андреев Сабын древатын көрөбүт. Кини хамай төрүтө бөтөрөк намылыма бөтөрөң ден болар бит. Онтон деп Ботаничага сөз тоған алтахалақа түрәбіт Андрей Андреев Сабын бұл көстер. Кені бәйті итлейтінен ойбұт нүчалы тексеті бұл моя автогеография ден, оны бұлланы бұл олығым кепсәне ден Сардана Аюнская. Олық бін тылтан тылығар наға шүйдік өтін тылбастанылы бұд. Бұл именно Андрей Андреевич бәйті оғырдағыттен, қайдақ өскен, қайдақ үйеренен, қайдақ үліғет әлбәқ байыр келуләбіте оны батын келдерен. Тұқ қанық литературына ақпытын, ученый болу юритигат диетан. Шой байтык бу хылгаста боллар. Амай бу туах урукапиха бу түрөпчитагы история, этнография музейгер бар урукапиха. Бу даже тыл литература икинчи институтугар да бу кини урукапиха хуга билдер. Тынча 937 хыллакка кини буллана бу тыл литература, онна научная история научной институтугар научный сотрудникна Тельбек Духанская лидибита, он лихтана Платон Союзской түргенлик кини репрессия саганары Максим Мусов тотуллубута биллен, анны кини бейтигер эмерден ытырыктатан, бу сүрдө 2 лохан чорайдарын бүлүү округун 5 районгар ытар. Фольклорная, этнографическая, фиолектова, фольклорная экспедицияға кендері бұл жағал тахаран кендері сүрді үппіт, оннатын әрпесеттен ұлығабыт болын сөп. Кені боланаттан бұл музей түрттәйчі болар, бұл 1904-ден ағысылаққа чүрекчітағы музей түрттәйбді, ол тұғынан бұл тұға келін тұрар. Раритеты Якутии художественное наследие земли Ланхуа денге, бу именно бу Андрей Хаван хаската кини хокомый бут экспонатра, оны билинги
оннаттан бу Лелеспет Валентина Дмитриевна уанна музей коллектива кирен турар болханар тетка болхан Москвага таксыбыт киниге болар сыннай экземпляр болар. Оннаттан бу манай Раиса Сибирикева бу эме Чоропсига музейга директор дихиджан магнаги директор биттен бу Андрей Хавангана статьята көстөр. Ол таханан бөтеп битим курдук экспедицияга булланы кинини сехен бололун аяннылар Семен Иванович тын Искоскайдын анна бу биги бир коллега бут Анна Аржукова сехен болога инни коңорбута бу инни то манды урдум потому что биги мантан эме бу кеннигер предметный указательтан биги именной указательтан биги Андрей Андреевич туган эбер материалы эме болдум потому что киндер иккен бирге үлелебиттере бу экспедицияга хыжыттыра. Хепунда эми өй сүрөк кырдыбынан ден Семен томат киниге тигер Аюнскай тияк жахала ден бу эми манна сүрбе 135 страницага именно бу Аюнскай жахалын тугунан бар. Онуттан ме бу Союз писателей Якутии ден кинигега из заключительного слова Николая Егоровича Мордина Мачегья по первой всеякутской конференции советских писателей деньги сехен бола онна Андрей Хавын экспедиция бар быттын тугунан выступление бар. Оны жулунга Аллахтага краевед музейли хете сехен бола Сахар дахтан ден Лидия Петровна Савна бу монографиятыгар Гаврил Дмитриевич Ефимов сехен бола онна Андрей Савын ден статьята кирен турар. Онан бу экспедиция хидибут тугунан биге библиотекавтер нәбәк кинигени булды. Онаттан бу Мординов Николай Егорович эме бу иниби Мординовтар денге ме Оюнскай тиһәр җаһала эме мадна кирентен анан әйбәт тугы булып бүтүнсө филология билимин кандидата Георгий Устинович Эргис эме очерки по якутскому фольклору денге собиратели Сехен Иванович Бала и Андрей Андреевич Савын ден бу нетон тюцлахка такыбыт очерки по якутскому фольклору ден тугу статьяны биге сеттон тоғыз ағуын страницаттан булана наука каста хайскатынан история, этнография, тыл, фольклор, метеорология, медицина, оны элбек этник наука элбек салатыгар кини элбек материалы комой буда, онан кини ол материалларыгар тирегерен элбек кини яңыл буда. Оңлон сеп элбек туг кини архива булланы игиге Гуманитарный институтка караллан сыдаллар. Онна барда агыс сүз печатный лист, олата тоқара хардаққа 10 тыгынча тие печатный лист болын сөп, этон то лист болын сөп. Онтан бар кини бу эпидем курдук медицинага эми барда төрдөнтен такса юнайына хомы битебитсеп, ол киниге бу лекарственное растение ден Макаров киниге тигер кинеме тухамыта биллер. Пише кутуфтен бу соғдық кини научная монографията болар кини бу үлетин эме кыртысы тербетага бит, но кини бу институт сотрудниктара оңорбуттара бикиниге олох сүддах уникальный болар, потому что кини олох ученый туга да хок болар, кини олох научна ученый таханна именно омхулута көстер, мына даже бу халабара режим питания, бу обработка, он даже ки хайдага хыктагы именно годовой состав, рацион, ентыста баратын бу наукага ологоран. Кеха канык витамин тибедагана, кеха канык гырнын гыжактагын, onun даже бутун кини манык тугунан ахыр. Бастан билет туаккал ягын нина адем буллади, сирон хуту болон нинагы сахалар халыктар адем буллади. Олонны кини именно былыр гы хакалар кайда кахан, былыр гы хакалар үдә доробай жаннар болалар, онтойдары биллер. Киндер бу үй тахылыгынан балык, эт, оны растительный пищаны үдән ахылары битсеп, биһиги тохлорым катын ута дикорастущие растения, отонуин, биһиги үчүндү билбеппит. Ал бу тегер бары түшүндү билбеппит, аны була кини бүтүн бу хубу кинигеттен билен үрәди якка биляккана да биттен. Бу бир хавтак монография, та кинияха бишетине такылды биллер. Андрей Андреевич бу экспедиция кемегер түет улахан алан кону истен сурыйбыта бар биллер, анын мантон булланы икки аланка библиотека бутыгар бар бит. Ол долан мухатыр диен бу Мартынов тылыттан сарын сурыйбыта бар бит. Булланы бечекке булланы Василий Васильевич Ларионов, ванна
Тыяра Васильевна Ларионова бу бешәккә билемдән тарыптыра кини Якутскага бичиккә онтыллака китенче онтыллака сака батурдара сериянен бу сүбе бир томнак серия болар кини булланы 8 тома болар. Онтан таң сар мухатыр диен библиотекадар эме кибит осайнан кынама кини чапара библиотека тагар бар. Тон булла кини этерде сака усрын литератураны комюга элбәхти үлестади якутский мифы өс намохтара диен киниге булланы бу 2-нче йөтсыллака такыбыта. Бу киниге бу манна кини уанча аймыта кибит. Котой кыл, куба төрүт, королар унусуар, кырбый таңара кыталык, олук мас төрүттөрө, индиктенер оны сөйкетен үчалы, помощь ворона, сын божества. Онуттан бу манчары народномор ден кинигега икүлете кирбитебит, манчары майкыта ден, 245-406 страница оны манчары туунан эхем кепсәре ден 307 кини бу ол бүлүй бөлөктен туакат хиджан комурбута биттер. Оны бу саха табырыннары деңел бәкини бу барта булланы загадки собранные в Верхоянском районе 1940 году денге 307 он бу табырыны комурбута бу табырыга бу кинигега кийбит. Онуттан саха народный ырылары деңге бу элбәкс бу үст томга кинет гене кирдилер. Тааттар это ден бүлү өрүһе ден саха народный ырылары бу Якутская эргис тахарбыт хепсе инна Емельянов эттон алтахыллага. Бу саха народный ырылары ди бастыгы томга 2 томга барыта ме түет ырыта кийбите биллер. Онтон бу үст томгар булларына манна бирире кийбит. Булларына бу чүрөпче билилах жана жеңе кини билилах жана кии болар онун бу кини геттен алтын бии страницага бии Андрей Хабдунан көрөбүт. Онна кини бу Семен Андреевич Нагородовтун бирге алтыхан улаптара. Семен томат комуян оңорбут кинигете сүйбө төрдү страницага бин көрөбүт. Бу хиджалдар бу колора манна бу фольклор саха билилах фольклориха этнографа Оғардағаттан Нагородовтары көті доғырдығары ардық Семен Андреевичтің тапсаллары ген бұл ұрыллағы жербітсек. Оны кені именно бұл наукаға барарғар кені үйеріғе біліге тардығыға Семен Андреевичтің дағаны туақтаны болынсып. Краеведы Якутийден тоғын сылаққа таққылыққа сүйдбі тоғы сонына сүйдбақсы страницаға бұл хыджар Андрей Андреевич Савын ден Краеведы Якутий туаққа кейден тұрар. Материалы научно-практической конференции «Чурапчинский улус. Истории и проблемы» и перспективы развития ден 269 страницаға Валентина Дмитриевна Попова статьетава. Болтоңоттун төрүттәгән һин кине бу бер нәһилек кинеге тигәр болтоңо кинеге тигәр 174-175 страницаға кинләрдән кен туттабыт разделга бу Андрей Андреевич тогынан юнага. Кини бу Чурапчинский улус денге Андрей Андреевич тогынан бу фольклор разделга 391 страницаға бу Андрей Андреевич Савын тогынан статья бар. Оны таханан биге бу чолбаннарын түргенни көрөк бит элбак чолбанга таксыбыта, но өндүрүскө сабын саха тылын саха төрүт өйүн санаатын чинчайчы ден Мария Горана Филиппова 16-лака 11-сине берге таккыбыта бар. Онна булларына бир соруптан сәдиптен ден Попов Василий Гаврилевич чолбан тогон асыллах бастыгыны бергер бар. Онна булларына тыгын дархан оны история кырдыга деңге бу Гаврил Дмитриевич Попов чолбан тогон исыллакка бу статьяга бахарлар бит тыгын бейте онна кини үйете суркы бичикке кийбетага онан саха былыргы сәһәннәрдән кепсәннәрдән бихи була биттен бу статьяга кепсәннәр бит. Онтон именно бу ман усран саха усран литературатын тулынан усран литературатын комюга саха былыргы сәһәннәр кепсәннәр кинигега ол киниге бихи фондагы бар ите билген лиге хиджар ол кинигега эрбе ол хәлбәк үлете кийбит бит. Саха былыргы сәһәннәр кепсәннәр. Военное дело Якутов теңе бу кинибит ямага меле веспите, онан бу Васильев тугарме бу
Андрей Сабын киниге ақтылдан ахар. Булан арқахер. Это был Виссарион Киркорович Белинский, в 3 томах, том 1, день юбилейное издание, день Санкт-Петербурга тахсыбыт, 1911 жыллаққа тахсыбыт, кинеге фонда бұтыгар бейхені сыллаққа кирбиде білдер. Бұл юбилейное издание. Бұл бұллана бұяқа редакцияттан Андрей Савын ден бұманлық бечеттер, личный бечеттер. Кинеге бар, оны бұяқа бұл кинеге раритеттер ғайджыр. Фондаға кейден тұрар. Оннаттан бұл әбей, бұл материал бұл жүрімчі olan қауыттара кенедеған Андрей Хавс ақтылар. Кене бұл экспедициятын кәмеге Сергей Зверевтен түйет ұлыған материалы қомай бұта білдер. Ол тұғынан бұл Сергей Зверев, Кылуала, народный писатель Зверевтенге ақтылдан ағар. Оннаттан бұл әме сериянын білі Сахаба отурдары ден серияға, орта қалама olan қолары денгеме бұл Андрей бұл кенелер болалуын. Бұл Андрей Сабын ақтықтақ тәрілден, отутағысыллақ олайыптары ден, бұл әме бұл olan қолыттарға кенелер өлелері көмелерінен қомылуыт болын ден келдерелер, оны өймөкен olan қолары денгеме бұл. Балары қасқыты бар, Андрей Сабын атын фольклористер қомыюларын кеңегеға білігінерлері ден етелер хәп. Онтаһынан абый алан қалары деңгәме. Ну, қатулыстарынан еме жібіте білдерді. Маннаме абыйға Андрей Сахын olan қоқтырын электринен ұшуаттап бұтын көрдіққа ден еме бұл кені үлеләді білеті. Кені тұғынан ақтылдан ағар. Онаттан бұл қайқы даққыбыттарынан білелі фольклористен Андрей Сахын ден папқа бұт. Қомылар онына байыдылар. Бұлан Андрей Андреевич бейге бұл әлбәқ материал болуына тағы үсті төгіл материал әлбәқ болуқтар. Ондан бейеға түйе барынан бейе бұстаққылдар көрдікті бейді. Андрей Андреевич Сабын үлетін, олығын чинчайчилер үлетека кәлін осы қытын сөп, үрдек қытын ағы қытын білек қытын сөп. Онтағын сөп ұқтан атын кемеге хигер бар библиографиялар да тухалықтыра, бейеға бар картотекалар, темеске картотека, каталог да тухалық бұтын сөп, ұнықтын бейеға бейі Андрей Андреевич тұғынан материалы бұларға көмірі өкілін сөп. Тоқ бағын